Katimong PS may chuntangan kumahinipin cepat terpikir diagram terona roda chela katuan kapang sa ni paisi creative no 24 rupani constituency kapalo Katimong PS may punapin chuntangan kumahinipin cepat terpikir diagram terona roda chela kapang sa Lasong sibang soto war kapang kaplang kono BTC chairperson Elis Terapin, Katimong PS may pinuralo chuntan surelekti AASH kewali terapin tanglo members to antikali cetong sibang soto war kapang sa kaplang kono cerap cetong adun tu metric media academy school of principal Narayan Chetu Tanda Muslim Terapin staff province development war kapang sa kaplang kono Rupani Peterson Pavilion 47 days. Opini nang lekun hingkan labang sorong pasang kira saya lam channel hingkan Sana itong ading son mante alam betul juga. Kira yang ini kami laksanakan cara saya dan kondisi.